Pat masalama khan Sunmoon Empire City pakhat Tianling City runin anthil lukolte lak sakin sipai tam tak an that boka ma se ladu tok mai loin Mingdu City po labai chunjam zelan tuma ti chuan Sunmoon lamin Royal Soul Master anron tir chok huntur an lo ma ani kha Yu Ho in Blue Silver Emperor hi Sunmoon Empire ram chunga alo omreng ani mo hatia tangu tongin athat na sat chu teacher soya taksa evil poison ti bona atan apoi modona chu chou chuni lowin a bloodline awakening na atan atran puina angai dona Blue Silver Emperor omani chuan soya an chan thai nge an bai sei ani tangu tongin Yu Ho ne na chuan Blue Silver Emperor omna hun tak chu I re thai amatia ti chuan Yu Ho in an kyang vela thil omte ne na chuan Blue Silver Emperor omna in riat empty in azoda Yu Ho zona chu Venus flytrap kumsom leka upain keima in aomna ka ria ti in alo chang Venus flytrap chuan Blue Silver Emperor hi helai area valley vela hian a omani ti in ril Yu Ho le tangu tongin John Boy lutuk ngai lawa Blue Silver Emperor omna mun an han riat thai chu an lom hle a Yu Ho in tangu tong ne na chuan kan thil ti tur kan lati phot anga chumi nu a chuan kan la jong chhuak don nya ti in ril chuti lai chuan energy force pressure chak tak ria in an biru ngal wat pressure ran siam tu te chu tu dang ni lowin Royal Soul Master howon lowni chung Royal Soul Master local jinga chuan Soul Master jathum le classic soul tool jathum mai ba ka soul tool detection po anron kengtel teu mai ni Yu Ho le tangu tongin an lo en tlarenga darkarli chung hun rem chang han nei ni ti ria in chumi hun chung chu man tangkai an tum na sakhop mai Yu Ho in War God Armor activate a ti chuan chak takin Mingdu City lam panin an kal ngal Mingdu City lo langin khopui vela chuan ralveng tam tak an lo lang engtik lai po ralin bai thei reng an ni awangin sipai ho po anin ral ring hle a Yu Ho lo langin he Mingdu City hi darkarli chungin maipuya chantir vek kadu ani atiril rusap athian te hne na chuan minute som chungin kan che chuak turani ti in a rila an thian pakhat in Yu Ho hne na kan man mo lutuk lo mo civilian kan attack fu pal rew rew nge ti in a hlo thon thu lo soi Yu Ho in changin hei hi indawani a game sani lawani chu wangin an chau chuak ani boka indaw na in a kentel omzia kan thria tir don ani ti in zutian ren rorel na hnuaya Sunmoon Empire aom chung chu indaw na hi dan rual lowin a tleng reng dona Sunmoon Empire tan sipai vekan ni civilian anom lo ti in zu he po in jangai na tilan atum lo khop mai ama saberatan Yu Ho in van lama an soul tool da jongjong te chu ti chiat vek phot atum bai bai zu san si le midang te po mel ba bai turin anin ring to hle a Yu Ho in an mel ma ho soul tool jongjong a chuan ati chiat na tur a handa veka chumi nu a chuan nuai lama chu thla char char ngalin an soul tool da jongjong te chu pakhat khadin apok dar ta choi choi mai khopui chunga sipai om te po in chu thilan mu chuan melma in an bai ni ti an re thei ngal soul tool boroka anda te chu khopui chunga atlata thoi thoi mai chu thilan mu chuan an hlau tak zet ti chuan soul tool formation an activate ngal zutian ren man mo takin alo chuaka melma in an bai ni ti a riat chuan athin rim khop mai Yu Ho in a soul ring ron ti chuakin a I soul skill Mermaid dir amanga Mermaid Princess lo lang he technique hi athat em na chan chu lia chau ni lo lia angdeu pakhat lo ombel le in he technique man hian achak na pa ngai a in alet in achak bil don ani ti chuan get of the dead po arwalin sompariat lai aron in hongngal Princess lia in Yu Ho ne na chuan get of the dead lampang chu a boy pui tura da turin ril Yu Ho in Heavenly Artillery Soul Engineer jongjong te chu mel mahom bai tura in ring hal vek turin ril ti chuan artillery soul tool jongjong te po chu
mel mahong bai ngal thei turin anda ngal vek mai ni ti chuan yu ho in bai turin thupe vele artillery sol tul mangin an bai ngal char char chu an attack na chuan mingdu city chu alo hne so khop mai yu ho in tare sol engineer tup te chu mel ma bai chunjom zel turin thupe ngal an sol tul chang ber te manga an han bai tak tak chu khopui vel te chu mai al hlu mai ni ma se chu chau chu han la du tok lo zu he in yu ho hne na class 9 sol engineer zuan jiwoi na siam level 9 sol canon sel happy a ti chuan yu ho in zu tian ren thlan chemek chu zuin sol canon activate a zu tian ren omna lampanga chuan na takin akap chuang khopui veng himna tura han siam seal formation point dangzo lowin zu tian ren omna aphak trep ti a chuan class 9 sol tool defense system an lo activate man lo zu tian renin level 9 sol tool defense armor alo mana ma se force chak lutuk awang chuan banga wadeng dot chumi nuwa chuan an seal formation chu asang bera activate turina ril yu ho attack na chu an dan thei rama zu tian renin sol tool formation hi asang berin kan activate ania class 9 sol tool na ran mai in ati chia thei in ringam ni atia chu thu ria chuan yu ho noi sakin asol tool canon chu activate thar le a zu tian ren omna lama chuan na takin akap chuang zu tian renin purple radiance guard defense system alo manga ti chuan apok alta chuai mai zu tian ren lo langin ain hliam na hle a aveng him turin soul master pathuman lo kala yu ho in an sipai te chu in nu kir le ngal vek turin thu pe a ti chuan gate of the dead lampanin hankal ngal chu ti lai chuan an lampanin Sunmoon Empire elder Yiwulin le class 9 soul engineer dang pani chaktakin han local Yiwulinin class 9 soul tool Sunmoon divine needle activate a chumi mang chuan Shrek Academy le tangsek sipai te chu natakin bai tuma yu ho in defense seal siamwat turin athian te aril zu he in soul tool defense seal alo activate ngalwat Yiwulinin natakin a soul tool akap chuaka ma se undefense seal formation in alo dan thei ram yu ho in class 9 soul engineer mo atha e local ro se wutong nen tangrualin Yiwulin kan bayanga midang pani la bang te chu in lo dan don nia ti in athian te aril voin nia hian he Sunmoon Empire hi kai hui ho poisoi thal lo zia kan riat tir don ani ti in zangaina lantir tum lo ani yu ho in spiritual attack soul sok mangin Yiwulin abai ngal Yiwulinin clarity helmet amanga ma se yu ho spiritual attack chaklutuk awang chuan a chengal vek chutianga class 9 spiritual defense soul tool po in adang zo lo chu mak ti hle in yu ho spiritual attack chu chakati khop mai so le bai in class 9 soul engineer pakhan an lo dana ti chuan anin bai tanghal mop mai jijiu chen po in alo ran puya ti chuan yu ho le tangu tong po in Yiwulin an bai class 9 soul engineer pakhat in an formation seal chu ti chiat atuma ma se Zusan si in a turtle defense mangin alo dan chu elder attack na chu achak em awangin Zusan si chu aleng lop ma se ani po an lo pe leng hal dor mai ni chu pa chuan voice splitting blade mangin abaya apok ta dur mai yigui lo langin angel skyren fighting skill manga an mel ma te chu natakin a attack chara an defense shield chu inti chia tir an tum lo na sakhop mai Yiwulinin indan na siamin yigui attack na chu alo dana ma se chuti lai chuan jiu he talamin defense shield chunga tangin mingdu city a royal palace chu decoy missile mangin lo bayantum Yiwulinin chu thil chu dan ngal wat turin arhila ma se chu thil chu indan tiran tum lo na sa elder pakhadin heavenly punishment cluster cannon mangin yigui te chu abaya chu thil chu achak em awangin
dan harsa an ti hle a anin veng thei ram chawani. Zu san si in zuan wu summoning technique mangin sanmun elder jinga pakhat chu ala bawa yu hole yuwulin nataka anin etek nakara taka handa chu thilatang chuan tal chuak atuma ma se a hlai to lutuk tlat class 9 defense lamang ma se yu ho etek na ice meteor le yuwulin divine cannon chu achak ema wangin a in hliam na hle ani tuti lai chuan tangu tongin dragon god slash dragon spear mangin aron baya an elder pakhat chu a pok dar vek midang tepo an thayang tokin an lo in bay mop mopa an elder pakhat thi na awang chuan yuwulin chu thin rim hle in ama aya na zokin bay tuma ma se tangu tongin a it soul skill dragon dance of the radiant sun manatum he skill hi century millennium soul ring fighting skill ani awangin achak em ani tu hoin rongnian bing na pek morning dew bled mangin yuwulin abaya yu ho etek na awang chuan yuwulin chu harsa ti hle in bai po in elder pakhat chu alo etek yu ho etek na chu achak em awangin an che hlei theilo ti chuan yu ho in morning dew bled mangin na takin ai teka yuwulin chu a in hliam na to hle ani yuwulin in elder pakhat ne na chuan kanin hnuk dok wat angai he naupang hi achak lutuk demon ani hi hatia chumi nuwa chuan rang takin anin hnuk dok ngal yu ho le athian te chu chak an ti hle a chuti lai chuan mingdu city atangin sul tul tam tak an lampanin anron kap chuaka an mi te chu gate of the dead chunga an lalut kim vek lo wangin chu anron baina chu lo danan tum yu ho in tangsek soul engineer jongjong te chu in ring vek turin hatia chumi nuwa chuan sipai chau ni lo yu ho tangu tong bai le midang te po in han tran puya an mel ma horon baina chu lo ti chiat vek an tum yu ho in target alok vek nuwa chuan ti che turin an vapan na ya ti chuan mel ma hon an ron baina ti chu an soul tul ken mang chuan an lo ti chiat vek yu ho lo lang le in tun rum chu anuam khop mai ale peka chuan zutian ren ithisen ngei khan min rul ngai don ani atia chumi nuwa chuan rang deuin mingdu city chu kalsan nga lan tum ti chuan episode po atop le tari ani kan ngak raite lul nen avan toile sive intimai thaya ma se original video hi minute som pali vel lekamo ani thina chu wangin arai lutuk theilo ani ti kha min lo riat sak theu don nia